Breaking news, SSPDF surprise attack and bombardment of WALGAK town destroy detention facility, killing all POWs inside. Thursday, on February 5, the AR media outlet Receiver reports from local sources in WALGAK alleging that SSPDF forces carried out a surprise artillery and air attack on the town on February 4th, around 4 p.m. According to these sources, the attack caused numerous civilian casualties, destroyed homes and market areas, and completely destroyed the detention facility. Sources further reported that the detention facility, where SSPDF personnel captured during previous clashes in WAT, UI, and PAJUT were being held, was hit and burned to ashes during the attack, allegedly resulting in the deaths of all the POWs inside. The incident comes after earlier reports on February 2nd that SSPDF aircraft struck the MSF-supported hospital in Lankian, forcing the evacuation of patients and rendering the facility inoperative. Local accounts indicate that critically ill patients, including those dependent on oxygen, were left in extremely vulnerable conditions following the evacuation. There are also separate confidential reports indicating that humanitarian and medical access to areas under SPLAIO control has been restricted by the government, further worsening conditions for civilians in urgent need of assistance. Community members and local observers are calling for an international independent investigation into the incidents, citing concerns over the protection of civilians, detainees, and medical facilities during ongoing hostilities. International humanitarian law strictly prohibits attacks on medical centers, civilian infrastructure, and persons who are detained or to combat. Go Explore 251 Media will continue to follow these developments and urges impartial investigation and protection for all civilians affected by the conflict. Malkanyo. Atiteka tentok are nindang rauden chewa, are wun salasa Sudan, tilat karolian tama, kata na bekuma dungsa Sudan, ki SSPDF, kwe civilian kwe yumulet ke jantama, are we kasa Sudan. Kakon state mijala jongli state. Anekon kakon nindang diop te shawa, si korcharom, raiwen mijala jongli state. Koromo akor kam aspele ayo, kana SSPDF meladich dunkuma, kana opposition. Ang koromo katay charom kweja, si kon diala lingano che dejandan la de kuma, che dio jokre wine to kon tinteten, kia buatan kon che besne ka chaga yat penten. Are win dang jok te ngay kon ka, che koran yam che tok re wit PAJUT. Mecenjan PAJUT, chao win mishale pasai, kapasai chao wine ton kon tia ka ja. Kakornin dang rau ke jok ten chawa, che jojan wa che dejan la dech SPLA ayo, che dech SSPDF, chaga jojan wana to ke rakatana. Duno ke chang pan la chang kangwan kana chang dech hanwala. Che jojan che dech la dech SSPDF, che nyapa bana nyok, ta che ban kaja. Che ne te kone cha iyan la marbuzin yen kur. Ke war prisoners, they killed them all. Chicken kabanak kan dial kan neta kona cha iyan la marbuzin ka kuiwi. Tanjak dente cha kap chikor. Chidech and la SSPDF. Che dine chiro kan dial cha kabanak. Namo, che itloi nentan wan che jadalong. Kabel ka kuma, mala kabel ka dijanan la dej kuma mencha la SSPDF kalan miser ka namo. Namone chal kaje a violation of human right. Ko it's not possible for a country soldier to kill war prisoner. This is not allowed and is forbidden. So the investigation is on the way now. Which means the SSPDF will be all accountable for killing
the war prisoner in prison. It's not only this. They went so far to rape the women and kill the old people, all or the elderly people living in WALGAK and PAJUT. And more point that I miss I look along on it one. Quad ditch SSPDF quite a condemn Kajana one time on my corner. Chi chuang no ba man can I got kadong bakanak. Kachi chuang no ba Jewish tilaman tinjajak. Baka kan kabuam ke baka kapin ke banatoy ke neda kor ladin. Namonta ma misha la taken ditch SSPDF tinchi barai wina tinchi kana kabantama. Jawin has kala dia Canadian chiang rai wejano. Kan toy kan kaman tong kona chikan gaje kre win te chikan kakap kan de na SSPDF. Namo amijia galong rai katidial. No misha wicha kap. Chagano bia misha kano bia lot. Kane to kane de kula civilian again. A kane de kan kula gam na ka ta duno antama a kane de kukala nang na ganyok. Kalat kan ka katijak. Namo ta ditch SSPDF ta jabel kaja. A Western Equatria ki vida kon tatar gubangwamo. Da diano wakan agwanong karladan tekanten ke katundi enemy. Division 20 diaweda. Gaukan gwa tekanten Chikuma jadawana no de kawaka kaduno chikan kajak chikan ko lojok. Kakor chikan katiam kakor chineta chiko lojok. Which is ladan that kana. We guaka ka and guata tekantenya. Titika kan lada de kon kaling kakwiga tindiala chiptuak hey nindang rota show. Kata andana woka look Dr. F. Machar. Ladiano ke rainen kamanjabeta lat. Aramadana chow jukuma as well ko bana witness ke be tin chow ka device ne dial internal. Baka balat wainte lada ka raina kaine ko. Lada naga ka tok the tel evident mi chakula nong minyo dano me chow ka finding. At a mobile phone device station telefinding mi chano mi la evident mi judge. Ano me chow gor jana na chana ma jagana evident jana. Da kula display. Telemukwe display chagora kaine ke paper. Ika po ram shaluna cha jagono cha communicate ka ram shaluna kana ram shaluna. Ala tlat kene ke trababulana ke ja jisa SUDAN. Bagakula bungkwen ala finding tin chawajak ka tandong cha puana cha ka gor ka ja. Namo ka leo kai telato ka matatan. Man cha gano an garama poinda. Aramachuar mi la jor ka ne ga yo ko be kram bakalat. Mite ga ne de goro te gam dundi na ba ka loka ja. Den cha gano joda wami Ramishi dear to one chakalat and go down a beten ka South Africa. Anta matek tere going ka mugwain jeten. Minyo no kan tensionong ala evident ke finding tin chawajak. Kan dial chai la do no chiga talk talamila talk mishano. Katala evident misha provide ka court. Mide display mide kulangat ke jano okay. Eraman chingo aku gor jan jalat ka wada ke tinjau gor. Chika wat ken. Namo tajaga no tan tong mutan akai kelio. Jan anta mare we dian gwain kenu poinda. No aramu criminal. Namachi muak ka kwal. Ke information na kwela ga tal pon na tolo pon na ka dugri sanech. Dama gwainge jako ramem gor ko bayi an ka South Africa. Ang wada getan.
jana criminal gomi siram tok ana mo jana tok look Dr. F char look mo chai nya kap chok chanang na changa wadak ke chang chana ka changa bakel mulunaron Friday be ten kon chi dot be ga nyabam be ga bon nyabam la de keten na mo jana tok lugadan tanda no go look agada ma char doliana mando dia no nei kon ga korpa na tichewa te karami changa jalang ka so Sudan wuda ma chi chyo de ja kokolong chinai thang wan chi ga tenen ka kwide ka chi ga lian chi ga chyo de chi kana lenga long wuda mo un mi cha kia talong ka korpa na tot tunu mai cha wada ban jamal pan shak rammo ajara mangai kon diala ajan ma pian dit ka so Sudan man chara Dr. Benjamin Bolmel and Benjamin Bolmel poinda ka korka me cha gwai ke jibgal salpa ke maya dit den cha la don oi cha long da me cha kama ke liu de kan na ka bor ku me te cha kama cha ka woi cha ka pot ke dial cha long ku me cha kama ba cha ja woi ke ja me cha ke ja no jara maro da ka pa de ke general secretary ka pa de ka swellan pa de na mo cha ka pinten cha long e cha kama la vice president ba cha lele cha woi ke ja ba cha ja lat ke ba de wo ke ya ne cha la don oi jan point de cha don ba changa ker si dot ke ja ban kula ler ka kwide jana ka gugoro de yana len ka kor nin ka kor ka me cha wun mi cha le bol mel cha ja wich wet lan ka dial cha kam bomten ka ja laro kan pele ja ba jan cha yi yan chang de melo no cha jal te chang da gange dora cha ji yan dora ka kan pa dial te ta nin tama man kula le rangoro bi na lengo jan point de cha la don te grama te ga ne te goro nagya te ga nyamu cha la chol mi chere ala ko be bol mel be ona ke che chi jan karada tin mi chara la ka ko ba un mi chala bol mel ba yo len either ba na ka mai ke ba ya luan ni ja ba te tan na ma me le roda ta ya nat ke media ta na che right chikara ya mo chikana la de na mo amela rodan tama wun mi chala bol mel te ka critical ke te krisken tama ko I wanted gorja anun people ko de janak gwala dan teta to kana to antama ka ki kore kana roine ton kono wa ai we ka South Sudan an ko ni salpa kir marai kon antama poi na moda bejalo dan kanyan muneno ka national TV rayatan ke temelele moda ramata ka treatment talamu la dan tam marai kono la no ngone je mi chare la ga nere ko ken ba kwena ba leng bo ra ke la la ja ba ju kwena chi kwan salpa ke ma ya dit cha wanana ba chu poinda talamu la dan tam ka ku metetana den kanya na ko muneno ke television and I know ke ja araja ke tega malada la di alta malat ka ken era kon te tega da kwa la jo ni jana ma charla na be cho ba jo kwen je kwan san po ke ma ya di chawana ka kuja mate de kan la ro ko tengo ne de ne kam yega jen chang wala ka if you are new here please consider subscribing to our YouTube channel so that you can be one among the group or one among our subscribers so that you can always get our notification whenever we post a new video or report a new news. Thank you all for always turning up. Have a good day.